Jel možemo sad, konačno evo, finale. Šta se dogodilo? Pa dogodilo se to da smo željeli da uđemo u finale, dogodilo se to da smo imali srce kako cijela arena, dogodilo se to da smo od početka vjerovali jednu u drugu i da nismo željeli da dozvolimo da nas bilo kakav pritisak sa strane, da nešto moramo da uradimo, poremeti. Ne, došli smo i rekli smo ajde da uživamo za nas, za ovo se spremamo cijelu sezonu i mislim da smo tako i odigrali. Čini se da odbrana bila dobra, ali napad je presudio Ne bih se složila, mislim da je odbrana i Dudu bila perfektna i kad dobro igrate odbranu onda imate samopouzdanje i kreaciju da stvarate šansu u napad. Mislim da ključ uspjeha leži u svakoj odbrani i dobrom golmanu i ja sam presrećna jer smo odigrali kao tim, nismo dozvolili ništa da nas poremeti i ono što mi je drago što nismo imali oscilacija i što nismo dozvolili Bukureštu da jedne sekunde može da misli da će nas pobijediti. Jeste se nadali na takav početak? Pa iskreno nadala sam se zato što smo se stvarno spremali psihički i fizički, ali više psihički jer smo eto imali možda te neke barijere u glavama 3 puta, šta će se ne daj Bože desiti ako dobro ne počnemo, ali smo se dogovorili šta god da bude da se borimo, da ostavimo srce na terenu i sigurno da će nas i sreća poslužiti. I stvarno je tako i bilo i presrećna sam, nemamo puno vremena da slavimo jer sutra želim da osvojimo pehar protiv Đera. Kako protiv Đera? Isto, jako sigurno da će biti krvava borba do posljednje sekunde, nećemo im dozvoliti, od početka ćemo da igramo agresivno, oni su eto možda u prednosti jer su ranije završili utakmicu, imaju više vremena za odmor, ali to je finale. Finale se igra ako treba i bez spavanja i bez jela, znači za to se živi. Jeste spremni za finale? Naravno, spremni, uvijek. Hvala.